Esa toda pintó una Raquel. Passa daí! Passa para a casa, vem! Vai para a casa, vem! Passa daí! Che stai spiegando? Ma listo. C'è un paio era listo. Ma è meglio per un mal listo. No, mal listo no. Normal, meglio sì. Per un listo non è mal listo. Per studiamo. Se pequeno parecesse algo mais aprovado, però non si no. Caralho, si tornou. Agora é o chefe. Ave Ramon! Ehi! Diolo! E ci viene raro che non ando nessuno per chi contigo. Oh, eu vou cambiar algo, pero mandei para casa, mas vinha comigo. É mais listo. Listo! Listo meu Ramsés! Mira, digo-lhe, Ramsés! Vai con as sobrinas e traenas para casa. E aos 10 minutos aparece que as sobrinas metidas na corte. E tu estás a ensinar? Se eu ensinaram isso, também. Vou trovar o cantaria. Vai, ó, mira que louco. Venha para casa que já é noite. Eu vou cambiar algo. Pois, eu saía para casa. Não é logo ti. Eu venho de Monforte, de buscar esta escopeta. Tamén ia para casa, que mañana día de caza e hai que erguerse cedo. De caza? Pero si ti nunca fuiste cazador. Ademais, non te están para cazar. Como que non? Teño o Foxtrot, que é o máis listo. Se homem, sim. O Foxtrot. Eu quando pegas o primeiro tiro, começa a correr num passo da Manchester. Oi, chica bolsa, estás moi equivocado. Foxtrot é moi listo. Mira, dígolle, Foxtrot, trae o periódico. Vai a cantina e aos 5 minutos está na casa co periódico na boca. Eu meu nisso. Vamos para casa. Estava esperando no cimo das escaleiras com as sapatilhas na boca. Mira, pronto. Solo que nos vai contar unha mentira desas que pensa que nos queremos. Espera. Ímolo picar para que se quente. Que chulo é, cabrón, Que chulo é. Caralho! Vai, a mí te tedes aí que montar. Xa logo, non veo que para casa, ou? Já eu vou cambiar algo. É logo ti. Faz isso, já está tarde. Cara, veño de Monforte. Teño can medio malo. Ele vei no veterinario. É vos máis listo. Home, é unha carreira, terá que ser listo. É estudiado. O veterinario non, o can. O fusil. Mira, digo. Fusil. Vai para o subir. Chama-se! Segura que aos 5 minutos já está na cor. Para na cantina e trae un periódico. Como Foxtrot. Eu já lhe estava dizendo estes que o meu nisso, mando para casa. E sabe, está esperando no cimo das escaleiras com as sapatilhas na boca. Que non as pon nos pés. Pois mira, o meu Ramsés coñece a
todas as ovellas polo nome. Buah! Eu ti como roqueiro está ayudando a todas as ovellas. Eu non, pero Ramsés sí. E coñeceas a todas, e contas. E se lle falta algunha, vai a buscar subida no carretillo. Iso non é nada. Mirad, o meu foxtrot, se chega antes que a miña casa, vai preparando o xentar e vai dando de comer o gato. Logo o gato vai burro, Non sabe rebozar os calamares ou deixar o porco. É un gato noviño, dai tempo. O meu fusil fai a comida diaria. Mon garbato. E o domingo, se lle sobra tempo, con a lavadora. Pois o meu niso fai a comida diaria. Lava a roupa diaria. Limpa a cozinha, limpa o baño, vai as camas, vai á cantina, lê o periódico e despois luta de ver as noticias. Só Luís, mira, o meu Ramsés, il tamén lê o periódico, tamén me conta noticias, e ademais fai os crucigramas e os sudokus. E cando remata, fai barquiños, gorros e bichos de papel. Mirad, cando naceu o meu foxtrot, morreu a mãe. E eu non sabía que facer comigo. E levei no caspito. E deveñe de mamá hasta que se criou. E agora, cando quere, pode voar. E o tal, vai as perdices. Iso non é nada. O meu fusil xa foi conducindo o xamón forte. É claro, vamos a ver. Pero o fusil, como é tan listo, ademais estudiou para abogado, díxolle que no Código Civil non poñía nada que non pudese conducir un carro. E claro, tiveron que calar. Pois o meu niso, polas noites, está estudiando ingeniero de camino montes e puertos de mar. E polo día é asesor co conselleiro da vicepresidencia. Estamos en Xanei e foi pasado bravo. Carallo! Asesor do conselleiro. E logo dices que estudia. Ingeniero de camino montes e puertos de mar. Bueno, vaya sacando algo. Que con camiños e montes vai que se mata. Senón vai pasar toda a vida botando unha carreira. O meu Ramsés xa leva 2 carreiras rematadas. Querían lle dar o título de marqués como a del Bosque. Pero ele non quiso, porque non vale para estar a rascar a barriga todo o día. Ui, para eso sí, para eso meu foxtrot sí que vale. Para estar todo o día estombaillado, rascando os huevos sí que vale. Ele non quiso estudiar ni nada de eso. Bueno, a verdade é que o fusil tampouco ia conducindo, Ia sentado atrás. E de vez en cando facía así ca patiña, Bueno, a verdade é que con iso tampouco é que este estudiando ninguna carreira. E tampouco é asesor do conselleiro nin nada deso, nin... Pero é moi bo. Casi de boicabón xa. Pois bueno, o meu Ramsés, carreiras as que bota detrás do brazo. E bueno, ler o periódico tampouco le. A hora de facer, de faino todo. E bueno, as ovellas, pois que tampouco as leva. Como moito, sacas a 120 e moita cada unha. Tampouco as trae foxtrot. Así é verdad, non é moi bo para... Non vale moito de pastor. E voar, hombre, voar, tampouco che voa. Pero, ainda che brincas, a que Pero, se nos coñecemos desde pequenos e vémonos todos os días, eu non sei a quen queremos engañar.
Eu creo que nos deixamos levar pola pasión. Estos cas son como os fillos. Velos medrar e pensan que son os millores. E claro, eles tiveron mellor que a nós. Bueno, casa agora viviche mellor que nós antes, Vaya. Quen nos ia dicir a nós hai 30? Aquela non tiñamos un pro café. Un café. E un café frío. Sen leite, e sen azúcar. Sí. Xa peor de todo, sin café. Nun pocillo escarchado. No, non tiñamos pocillo. Tiñamos que beber unha folla de berza. E a verdad, o máximo que podíamos facer era chupar as borras do día anterior. Ai. Éramos pobres, pero éramos moi felices, Porque éramos pobres. Ya non tira o meu pai, non tira a felicidade. É que razón tiña ese home. Eu daquela era moito máis feliz e non tiña nada. Mira, vivía nunha casa con buratos no tellado. Nunha casa. Sorte se tiña descasa. No, vivíamos nun cuarto os 26. Sen muebles. Faltaba a metade do chan. Amoreado nun curruncho, para non cair. Un cuarto. Suerte que tiñais un cuarto. Nós dormíamos nun corredor. Nós soñábamos con dormir nun corredor. Ese manose que non un pazo. Vivíamos debaixo do coche da obra de Incio. Traballábamos pola mañá, pingándonos o aceite na cabeza. Tanto digo casa, non? Era un burato tapado con axeso. A nós, botáronos do noso burato. E tuvemos que vivir a un pozo da canteira. Nós vivíamos 150 nunha caixa de zapatos. No medio da pista de montiñas. Unha caixa de cartón. Sí? Privilexiado. Nós vivimos 3 meses nun periódico enrolado. Vivimos na vida do abono. Levantábamos ás 6 da mañá, limpábamos o periódico e marchábamos traballar 16 horas diarias por 2 pesetas a semana. E ao chegar á casa, noso pai mandábamos dormir a 5 lazos. Un luxo. Un luxo. No, salíamos do pozo ás 3 da mañá. Limpábamos toda a canteira. Comíamos unha presa de grava quente. Traballábamos 24 horas ao día na seda, por 2 pesetas ao mes. E ao chegar a casa, noso pai pegábanos unha chave de 12, empurruxada, se tiñamos sorte. É que iso non é nada. Nós. Ai, nós. Que salíamos da caixa de zapatos en plena noite. Limpábamos a pista de guntiñas coa lingua. Comíamos media presa de grava quente. E traballábamos 24 horas ao día. E pa qué? Para ganar 4 pesetas cada 6 anos. E cando chegábamos á casa, o noso pai cortábanos as mans. Ganaballe de capar o marrano. Mira, eu, e que onde me ves, eu, erguíame pola mañá ás 10 da noite, máis ou menos media hora antes de deitar. Comía unha bolsiña de ratibrón fría. Traballaba 29 horas na madeira, e o peor é que lle pagaba ao dono para que me deixara traballar. E cando chegaba a casa, o noso pai matábanos e bailaba a saia da Carolina. E contan estos novos e pensan que é mentira.
Guarda, yo, no hacer el club, pues. Bueno, esto está haciendo tarde, hay que madrugar mañana. ¡Hala! ¡Niña Jesús! ¡Dios! Es que habrá en la tele hoy. Oxe, galegos polo mundo arriba, creo. Oxe toca Caracas. Eu teño un primo en Caracas. Bueno, carajo, todos. Es raro. Bueno, eu vou marchar. Bueno, é cambiar a guiada, ese que cago un diablo. Un ano pavo. ¡Hasta luego! Vaya, acá formar moronas retraes, Dios, no es. Las patillas de pasta. ¿Qué pasa? Bueno, 500 euros. chinos. Bueno, non hai partida, non hai nada, eu vou lá. Prepara de abrir a boca. Vamos logo. Para. Pero ti non ias cambiar a auga. Ya era o cá. Bravo! A ver, Ramón de Pablo, Dios. Ai, ahora sí. Che cazzo mu? Ya me estaba durmiendo. Penso que sì, dove sono tre scarlacci pezzi di lamento. Però molte volte non si vuole fare una scusa. Ho un caracottavo di buona canna, però. E un rombo di... E poi io mi... Mas... Tu
preoccuparti come penso a farlo che mi manda. Perché faccio che ci manda? No? È sufficiente stare a fare, tu. E dopo che fa, faccio, Eu faço outra coisa, pero pienso, ven que yo como. Non vos parece que andan algo raros os homens? Falan moito entre eles e eu penso que é de nós. Pues ahora que dices, yo antes vinha con meu home por aquí, traía o rodo, e por aquí máis ou menos empezou. Wow, 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 Nixon, wow, 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 wow. Eu de momento non fixe nada, pero despois pensei que igual me pegaba un rodazo na chencha e marchei para a casa. Eu quedei tranquilo, porque depois vieron aquí os vosos homens e estiveron aquí guau, 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 e así enteros. Pois, ahora que dices eu, xa hai días que non atoan rodar tamén, tanto. Antonte, tamén me empezou a lerear así. Wow, 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 wow. E eu, podín medo, e marchei para onde as ovelhas. Metíme no medio delas e fómonos pa corte, porque as ovelhas somos moi fieras. Defende moito. Caralho, Non vos non por digo nada. Oxe mesmo, o meu home pegou unha escopeta. Este outro día levou un momento no monte comigo. Tate! Andaba buscando un sitio para matarme, seguro, seguro. E a beira ali como un can. Empezou, guau, 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 guau. E eu fui, marchei correndo para a cantina. Calí seguro que non me atopa. Cajón ir. Pois anda con eu, levou ao veterinario. Adoite! Ao veterinario. Porque eu saio uns días que non lle como nada. Porque penso que me queren envenenar de piel. Non entendo, cando fala, fai. Guau, 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 guau. Como penso que me queren envenenar, se non dá ao veterinario, temos aí unha máquina, dá a afogar os gatos. O igual te quere capar. Pois estamos nos perdidos. Porque mira que os homens non matan vacas, ovelhas, porcos, Conexos e perdices. tamén. Tamén. Pois hai que facer algo, Eu non quero morrer. Porque ten que andar a perla, a punto de andar os cás. Conozco una perla. Que coxotazo ten! Un pedazo. Pois saberás facer algo, Eu que sei escapar. E si, ó, andas. Pois non sei, ben lexos a Sintrán. Non, que non ven nos buscar. Estes cubros que son que nos van vir buscar. Me dá a cabeza e nos buscar a Sintrán. Non ten razón, ó. Son capaces de chegar a Pinel. O que había que facer era derramarlle as hortas todas. Non, as hortas non. E despois, que caldo comemos? Que? O que había que facer era morder o pé. Eu podo darlle así capaz, co aprendido do gato. E o gato se acerca nin Dios. Sí, pero eles teñen escopeta, vai facer así que patiña a escopeta. O que había que facer era matalo. Matalo. Pero se nós non temos escopeta. Nin máquina de afogar. Eu sei o que vou facer. A partir de agora, imos andar sempre os 4 xuntos, como fan os lobos. E cando collamos algún así despistado, atacamos e matamos. Abre Dios. Abre Dios. Quieto.
Agora, debemos estar sempre xuntos. E non vai haber nada que nos poda separar. Sempre xuntos! Non ande por aí a Perla. Esta cabrona escapou como anda os cas. Acabaria logo, acabaria. Não, mas não é.